Jingal inti jong keseng san pertai NPP bagalaya on pen scam yakin ongkit kam haki blok boper jong distrik Ribhoi. Kani kelong rukum si benta ban pen klan ya jing terekam keseng haswa ke election MP bad MDC kaban salong shan ha kejela. Ya gejing pen scam yakin ongkit kam ke NPP ha ke distrik Ribhoi lawan ban saki ban Aiman CM dai Dr. Amperin Lengdo. I belong kertong jong keseng NPP ke election MP na ke Shillong seat. Nang ta uba Hamlet Sondoling, State Working President but quick way nong elam keseng NPP, Professor Don Kuparwar, Secretary ke NPP Meghalaya Unit, uba Samlin Malngyang, Secretary in Charge ke Ribhoi, uba Clement Maulong, NPP President ke Ribhoi, nalor kiwe-kiwe. Lapan skamru ikinong kitkam bapura jong ke Ribhoi District Unit, kibagentop ya uba Clement Maulong ke President, uba RM Mukim Working President, Henry Nongrum, Bimal Saikia bat WS Rentatiang gumgi Vice President, Sangut ki Secretary bekentop Yudan Bok Karnayor, Bishar Timong, Victor Rani, Lorshai Karnayor bat Usalan Bok Seliang. Kat bahagi blok 4 lapan scam yakin ongkit kam keseng NPP lajit uba asas tenis Sotun MLA ke Jirang Constituency kumu Presiden ke Jirang Blok, uba Jason Maulong kumu Presiden ke Sning Blok, uba Daman Bat Lamare Presiden ke Roy Blok, ba Syempang Lengdo Blok Presiden ke Mawati, ba uba Henry Nongrum Presiden ke Nongpo Blok. Habakran negani ke jingelang pen scam yakin ongkit kam keseng NPP jengki blok boper ke distrik Ribhoi. Kinong elam gilapen pau ya kinong rem ba keseng kadan menteri kam mansyakri kipat ba ke jela bagi distrik boper. Kinong elam bah kemat keseng NPP ke Aiman Siemru ya barok kinong kit kam ke distrik Ribhoi bagi nang la ban penklan ya keseng ha ke distrik nang maniok ke usok ke jingjab ha ke election MP bad MDC. Nang soban kecingkam jom kini kipaya arbun kelong kecing Aiman Sim nak berita kecing kesyam jom ke NPP hakani di election berlaku. Kumai yang menijungi bahasa kemina palat 10% kinong kesyam ya ke NPP hau arja arbulai. Kebomot ba kecing don jumi hakani distrik kita kinong kesyam jumi tolong kabelabit kabelabian but nanti syakmat nihapun krekam nihapun skema nihapun presidam banten iya upat ma ke Ribhoi district maka NPP kedai ke parti kabawan ban syakri yang upat ma hakiri kita benar itu Inala bantu yang syakmat Yaki babon kikam Naga PWD Naga Health Naga PHE Bat Naga Agriculture Department Bat nilala Bangindum Ninang Nin perkat kemai Bat nin perkret Kumno Bat ay bon yung paibang Bat trademark ya ke kam ke jumi ban pergiu man penroi ya ke imlang ke salang hari distrik ke Jomvi lagalong na ke UDP lagalong na ke Congress lagalong na ke BPP lagalong na ke political party iba persya ya ke National People's Party kamtam ya ke Major Coalition Party kewas Hansen ya Tiaan ya Trial ya Bam ya ke Ju ke Priak karena onalapoi ke for election kinut pandoti baik take tan sa ke party ke Jogi balik bagi social media hakin ke for ke pemerintahan pidai balong vocal ke political parties Persya ke NPP lagu ke UDP, lagu ke BPP, lagu party Congress lagi party kinut bebar kedauti tan sa National People's Party ya kecing pamla wala bigitip ba ka NPP led government kalalang pan warna si bomba di kampen roy
Kalala banai ke Syekri ke Bhatam ya ke Jilla ke Jugi. Khamtam ya ke Ribhoi district ke Bayi ke Jugi. Hamana ki constituency Lara bani Phai ke ya ke Sansanam ki balale. Ki major developments kita mangi yo. Baro wilayah Sakina. Hadu ibadah Hakalen Silsha, Iba Persha, di LPP supporters, lagi Iba Persha LPP, baru yeyo mentorang nak LPP led government. Kajian putih dari Syabat, dari Palpa Isutu, ya ke kam bagi National People's Party kale nak benta jong ignat nak cinon kam kejuki Palpa. Ye the honorable candidate Naka Wanshulong parliamentary constituency. The fittest candidate Nganur Panong Naka Wanshulong parliamentary constituency.